روش باش صباح خیر سلاو ورس تماشاوان هجا ام جی استودیوین TRT کردیه پیشبریونه داویه هفته دست بکر بینرین عزیز ایرو میوانکا گلکی هجا د استودیو آمده روشبین özkan پرتکک نو نویساندیه آنتولوژی نویسکارین جنین کرد اجمره بحثا پرتکا خوب که اجمره بحثا نویسکاریه بکه دماغ پرتکک تی نویساندن دوام چبال داربن یک به یک جمره بحثا پرتکا خوب که بونجی دکارم بیشتری برنامه ببین تلفنم 0506 657 533 62 جوه نماره وند دکارن پیام خو پرسه خو جمره بشینن تلفنم 0506 657 533 62 کرم کنم خیراتنه بدن میوانه خو نویسکار لیکولینر روشبین özkan bun bixeyratın, ser çava rahatın. Muçağına başın? Başım, çağını. Acı başım, gelek spas tıkım. Baş. Binere naziz, eme dest bir sohbet akı bikim, lehin vakti meheye, hatta unji taştaya akı, çaya akı, kahve akı hazır bikin, eme stranek godar bikin, keremkin. Kuştum çendes girme ve belayı Ahu emman eşi derdi ve dünyayı Çendes kuştum çendes girme ve belayı Çü dünya kep çuvala
بله ما دنگك خوش بسترانه که خوش ما دست بله، بکر خوش. روشبین خانم نوسا بله گلک خوش بود مالا یا آبا خوش بله وندی صاحب خیر هاتن سرسرا خواه سرچاوار هاتن اما بحثا پرتکاو بکن لی برو که بحثا پرتکان کتابان بکن از خوازم و ناس بکم گلک تماشوانن و ناس دکه لی ایکوش بوک ناس ناکن وندی صاحب کارم بحثا خو بکن روشبین اسکان کیه ون شکنگی ده دنویسینن ون شکنگی ده وی کاری رموجلن گلک سپاس کم از جموشی مج گمگمه ما بارتوی ناوکی وی گمگمه رنگین گمگمه گلک نویسکار درکتن از اویجی بیشم حتی نه بله اوجی بوی مشانازیه کارم بیشن خالکی گمگمه پر جهاتینه بله aynen sadece edebiyatı haz dıkın usa من از باور من نزی 20 ساله از دنویسینم یعنی هزارokti ya da o hayal پیدا ببو بس باشه من دست بکر بری به edebiyata zaroka dest bekir من kovaran و هر دا 3 ساله برنامه روپلا زاروکا ما آمده بله بله باشه من زاروکی هسکی فی یکم پرتوکام نمیخوام بن اولور نینج برکو چاپاوی نمایه ناوی چی بو گو زاروکین هسکی فی زاروکا بو بله ما او چاپ کر او جی گلک علاقه یک مزن جدید زانکو آرتسلیه دا بله جبوی درس هاریکاری ادبیات زاروکا را پیشکش کردن پشتوی پرتوکامنا دویامین سترکم بهشتی evci disanav veşanın nubuharı da çap bu. Piştevi me dosya nivskari dosya jana kurd o dosya edebiyata zaroka. Ev her dosyacı disa nubuharı da min amade kirin. Naha disa amade kariya dosya ekidikim bula bir sürpriz edevi ne bejim naha. باشه ما پرتوکامنا قنویچ ما چاپ کر اوجی نوبهار دابو بره قنویچ سر بازار چیرو که اوجی دیساش بوی زارو کا برهمه که بوینه اوجی نه دبستان آتاته خواندنی مخابن او کتابا مل بام تونه بو من نه آنیه بره و پرتوکاری yani tevahi penç purtuken ve hene ne usta? Penç purtuken. Ana kas habli bame ama bele penç purtuken. meşani da. Yalnız veyajı merak takım birasti ve got 20 salayımın az dinivîsenim. Nezi 20 sala. Nezi 20 sala maşallah yapır demek ki dreje birasti bu nivîskareki ez bejim. Le ev havlu khirata ve şki derete. Yani dibalbata ve de heye ki peşya ve yani mamostek tesiril vakir anji diya ve bave ve tesiril vakir anji bu kifşkirin. Yani خواستک من هبو لدبی او خواستک چی به هوله یعنی بویه کی مالبات گلک گرینگه مالبات همه دا پرتوک حزی گلک هبو پرتوک خانه یک مه هبو باوی ملابو پرتوک ته خواندن yani پرتوک ته دهات خواندن دایکامنا رحمتی چی گلک پرتوک دخواند کردی دخواند عربی دخواند ترکی دخواند yani malda her پرتوک هبون yani بله مدرس وقتی هم گو از دست بکم هنگ درنگ دست بکرش بر درفتا و هنگی باشه مهودیت موا نویسانتیه خود بیجن دم زارو کارتشتکی نه بیجن بکن برای اوجی بکن باور دکم هنگی کو مالا و د پرتوکاتی خوندن دیا و باوه و ونجی بی اوای تکیتی هشوا اوجی مرا بو میناک وک میناک که مازن براس مالبات گلکی گرینگه جبو جیانا مروکی وجبو جیانا جنکی باور دکم گرینگتره نه وسا وقتی از جنین وسا جهاتی دوینم پر کفامته براستی yani ویژه جنکه پیشکتی نه اون مزنه منه مالا آبا جنای کرده هرتم بیشنگ بونه جنای کرده هرتم جهاتی بونه بس یکی که دست وانا بگیره بهتر خوا نشان دادن جنای کرد راستی چی ناف درفتین گلک گیم ده ناف آبوریه گلک گیم ده دیساجی خوا نشان دانه نوسا yani emji inşallah bibin minak yani inşallah az kurdu xazım birasti jinanlar beter bername bikim lehereme pırten temaşa kirin jbo jinan jî bibe minak evji yani hinjin baveriya an bixwatine ye yeteneqa wan heye daxwaza wan heye her tiştî dixwazim bikim lê cana gerek em distê wan bigirin jbo hewla wan zêde bî min sê meha jî TRT Kurdî da dîsa min Zeynep Xanım ez li bira silavê xwe jê re bêjim Zeynep alkış me bernameyekî bi navê yek û yek çêkiribû me li wir de jî hertim behsa jinê Kurda dikir hertim niha ji min vê pirsê dikin hûn ê kengî dîsa bernameyê çêbikin rastî hingê jî me ew diyardeyên jinê Kurd me danî pêş me dixwast
بزانین کدا کجنا کرد کیه Saat hoş. Saat. İcan basa Portukava bakın. Bəli. Antolojiyan viskarın antolojiya nivîskarêjinên Kurd. Em jinez ve nişanı bidin baştırı. Belê Böyle. hevaldikişînin bawerim Öyle. Bəli. Yani katı ser ekranı. belê ev nav eşanên nûbiharê de û mehek berê mehu nîvek berê Mehu nîvek, derket belê û nû ye û Daviya da 2024 derken. belê 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 aynen wisa rast İcan naberaka ve Porteka'da çi heye. Bahsa belê ev niha bi rêjanê Yani çava derket hole diroka ve çavaye. Eve ez karim bêjim eva xeyalê min ê 10 sala bûye 15 sala bû min her digot ez ê antolojiyek ser jinê Kurda çê bikim ser nivîskariyê jinê Kurda çê bikim hingê ji min re digotin ka ew qas nivîskar hene ma jinê Kurd ew qas nivîskarên nava jinê Kurda da hene min jî digot belê hene vêca wexta min digot hene ka li ku ne Kalkına. ka li ku ne me xwast ew stêrkê binê ewran de em nîşan bidin û ez ketim nava lêkolînekê gelek dirêj bi salan el ser xebitîm paşê min xwe gihan de li vir 2012 navê jina hene hinek ciwan e Mugotna ta kutkir. Am ayoli ki bejin antoloji çiye belki gelek kes na veya ne zanış bu temaşavarên me baştır bizanibin. rast. Em veya jî em bejin antoloji angu em bêjin tiştekê ku em derdixînin holê em wê wekî lêkolîneke wekî biyografiyekê em çê wan dikin berhev dikin. wan berhev dikin û tînine holê li vira mesela nivîskarê jin hebûn me xwest navê wana biyografiyê wana û berhemê wana bidin nasandinê me li vira ne tenê Kurdê Tirkiye li Rojava Başûr Bakur û Ermenistanê jî hûn dizanin gelek zêde Kurd hene mesela ji Bakurê Tirkiye heftê jin hene ji Başûr 58 ji Rojava 45 ji Rojhilat 31 ji Yêrîvanê jî 11 jin hene bes ne ew qasin jî kesê ku min xwe gihandine ew qas bûn ez bawarim gelek zêde jinê ku hebûne mixabin me navê wana nebihîstiye yan jî min xwe negihande min hinek ji wan re peyam Belki hin ne weşandın jî. belkî ne weşandibin jî yan jî nû diweşînin ew jî têda tune bûne ez lêborîna xwe jî ji wan dixwazim ji ber ku ne pêkan biku em xwe bigihînin hemûyan Bera ew xwe bigihînin xwe ne wisa belki ad yemin hûn derxin. belê Kadın belki hûn derxin. çapya duyemîn da ji xwe ez wê bangê dikim la kerema xwe ra xwe bigihînin min ji xwe me gelek cara me 2 sal berê jî dîsa TRT da me behs kiribû min gotibû ku nivîskarê jin eger dikarin xwe bigihîne min hineka xwe gîhandibûn bi wê avayê min navê wan jî nivîsandibû belê Saat hoş. Es İca farkım. divê Porteka'da ew ku balawa kişan çi bû yani di nav jinan de. We got çend hebûn? Çend heb biyografi heye? 12 nav hebûn 212. belê Çîroka kîjan ji were pir acêb an jî wilo balawa Yani ya rastî her yek bi ser navê xwe ve her yek naveke em bêjin mucizeyeke ji ber ku nav bêderfetiyan da nav jinê dîrokî mesela gelek hebûn ku heta niha navê wana pir zêde nehatiye bihîstinê yê nû jî mesela ez navekî bêjim roj Helepçeyê heye wek başnava wî jî tê zanînin ji Helepçeyê ye di wê komkujiyê de hemû malbata xwe wenda kiriye bi xwe çûye İranê çend sal li wir maye û tu ku tenê hinekî desta wê girtine bûye mamoste piştekî bûye mamoste vêca helbestên êşê yani êşa ku kişandiye wan Êşa xwe helbesta nivîsandiye ca. êşa xwe nivîsandiye çend hev pirtûkê wê hene li vira ew niha ji Silêmaniyê dimîne ez silavê xwe jê re bişînim mesela ew gelek bala min kişand ew qas nava êş û evê de elemê de dîsa karibûye xwendiye bûye xwedê De jiyanê bernedayê ne wisa. dev ji jiyanê bernede wekî dî jinê gelek jî hatî hebûne mesela Kurdistan Mukriyanî profesor anha li Hewlêrê dijî eslê xwe ji Îranê ye ew ji min re got roj bin got zanî ez gelek dewlemendim lê ne ku wek dewlemendiya pere bu dewlemendiya min pirtûkên rastî jî ji 5 zêdetir pirtûk nivîsand Maşallah pencî zêdetir. her wiha gelek navên ku hene di cîwaniya xwe de
مخابن وفات کرنا لی گلک پرتوکل دو خواهشتنا مثلا محبت قراداغی او جیش باشوره او دو سال بری در نخوشی کووید در رحمت که جوان گلک جوان بود 45 سالی فلان اما او جی نزی 35 36 بر همه وی هبونه ناودا رومان هنه لیکولین هنه اکادمیسیان بویش خواهد پرتوکی اکادمی هنه ین که کمکوژیا امفال او جی گله گرینگ اتزانی درجنی کرده سروانا جی برهم چکرینه یعنی از دما من اوانا دیتن راستی از خوشی شاشمام اره من زانی بوجنه کرده گلک جی هاتینه گلک کار هیجا کرنه لی راستی من او قاس ناو مجی نه دپان yani مجی نزانی بو اجی شاشمام و گلک جی پی کیف خوش بوم البته لترکی چند نویسکار هنه وگوت ماموستا؟ ترکیه هفته نویسکار ناوی وان لبرده هنه بس ایکون برهم دا جیهنه گرته بونچ گلک ناوی گلک هنه ایکوش ترکی بالا وکشان کی بو؟ یه ترکیه جی گلک ناوی هیجا هنه گلک ناوی هیجا هنه مثلا هوالا ما گلستان چوبان جیانا خواه جوان ده گلک رومان نویساندنه رومان دیروکی اوش گلک هیجایه ویدن هلبسوان پرده هنه لترکیه لکولینر هنه اکادمیسیان هنه yani mesela İzabella hevu evji bavevi agriye daikavi Havardı mı? Vene yabancı. vene yabancı hani gıştı vene Ama her havayı anlastık. Beli mesela İzabella Berivana Celali ev daikavi biyaniye bavevi kurde u velatı biyani de bu kurdi fer buya evji gelek bağlamak şan sernasnamaya kurdi Navevri İzabella'ya. Beli nivi kurda nivi ez bejim biyani Almanya daikavi le kurdi him buya sernasnamaya kurdi mezim buya yani evji gelek gurin geku bave ku bedai ki biyani radzevucun zaro ki xaferi kurdi bekin evji gelek gurin gelek gurin yani canım livrahi nabın yani zaro ken Türk canaj birdikin evji devletin gelek başa u bavarım doçente jiş xab doçente mala ya İcadı van Portugal'da demek Portukek un denivisinin un prani لسر چه دسکن un چه دقت کن yani جبو و تیچ لسر چه معنی نویساندنا پرتوکان yani ez duxwazim xwe bigihînim gelê xwe yani gel bi çira alaqedar çanda gelê çi ye gel çi hez dike yani çîrokekî mesela me çîrok jî gelek nivîsandine çîroka ku ez dinivîsinim ne li dijî jiyana gel be nava gel da be nava jinê Kurda da be yani tiştek ku êku dixwînin tiştekî ji xwe tê de bibînin ji parçayek xwe nav Tirkiyeyê bibînin parçayek jiyana xwe jina Kurd mesela êşa xwe şabûna xwe em bêjin çanda xwe tiştekî xwe tê de bibîne belê helbet edebiyat mübalağa ye ew jî tê de heye xeyal jî tê de hene lê divê rastiya jiyanê jî hinek têkil bibe Bele, saat hoş. Yani ligori ve un nivîskareke jineke Kurdin. Ligori ve mesela farka nivîskarên mêrez bêjim û jin ligori ve çine yani em jin ligori min tabii belki gelek kez veya kabul neki em bêtir tiştan dibînin. Yani em bêtir lêkolînê dikin noxtayam civakekî dinerin hestên me bêtirin newsa mesela em wek dayîk tên dünyayê yani ew hest mesela di dilê me de heye. Yani Xweda Teala me wisa ava dike. Yani jinûmer çi xwe dibêjin ji hev cuda ne îca oxtê jinekê pirtûkek dinivîsêne li gorî wê farqa we çi ye ji a mêran yani ez bêjim yani gelek nivîskarên me jî pêşketî heye ez weya nabêjim lê em jin nêrîna me cuda ye yani em ji zilaman cudatir li dünyayê dinerin lewra firtiratê me jî cuda yani vî away dayikatiyê hêstên şefqatê hêstên merhemetê wî têkil dikin hêstên malbatê parastina malbatê em bêjin parastina zaroka jin bi tenê bi fikrekî ve tev nagerin hemû mesela zilam hene û jinan behsa jina dikin lê wek hemayekî evîniyê behsa jina dikin wek hemayeke cinsî behsa jina dikin lê jin wisa nîne jin bi gelemperî difikirin
بله بله لبر بلا حواله می زلام لیبورین جت خواهم هلبت گلک نویسکاری هم دجن هم ایرو دسته هفدو بگرن حبی بله. هم تشنابه ایرو اوجی گلک تشته هیجا نویسن هلبت او گلک سر جنانجی گلک پرتوکن ابینی خوش شدن نویسن حواله بله. می زلام لیوکی ته جناب تگوت جن بهتر کورد فکره بله yani evin jî bawer dikim mêr jî zilam jî bêtir bi xweşikî behsa evînê dikin newsa belkî em tabii, direkt tabii. jî nikarin em awqas Bele, behs bikin bele, bele. lewran bêtir hestê xwe karin bigirin ew bikin yanî Bele. têxin bin kontrolê ez bêjim îca wira qenewîç ez dibêrim Bele. nivîsa qenewîçe bi rastî dîmenê pirtûk jî gelekî xweşik hatiye بله بله ویژه نشان بدن قنابی چامه گلک دوزانی نقشه که کردیه bele دایی که مل سر تامینه سر قنابی چی آره. چه دکرن اوجی ناوی جیروکی قنابیچ لیمن خواست ناوی پرتوکی جی ببه قنابیچ di hundirê ve de yan tu behsa çi dikî behsa jinekî dikî behsa جیروکن جیروکن کو مفخوان جیروکن نوجن هنه دیده و من از بیشم اوجی دیسا جیانا جنا کرد اوینا جنا کرد هست جنا کرد بگشتی یعنی هنگ جی خیال تیدانه موسا به هونان دیه بله İca daha geleki civan jime temaşe dikin. Bele. Bawer dikim. Wî jivaya nêzî 20 salê ve hûn bi vî karî re Bele, bicinin. bele. Yani bawer dikim em xelkê Kurd em pir hestiyarin yani em welat milletekî em hestiyarin em bêjin. Em ji nivîsandinê em stranan em çîrokan em ji dengbêjî em gelekî hez dikin. Yani di çanda me de sinat gelekî heye. راست Ê ku me temaşe dikin niha bawer dikim gelek ciwan jî dixwazin bibin nivîskar. Bele. Hûn civana çi tavsiye dikin? Yani ciwanekî 15 salî ez bêjim niha me temaşe dike belkî ew jî hêdî hêdî tiştan dinivîsene. Lê nizane ê çaw bibe nivîskar. Bera çawa dest pê bikî. Yani mesela çîroka we çawa ya hûn tiştek hûn cara hûn nivîsandir. Mesela tê bîrava hûn çi nivîsandir we çawa Ha dest ez pê wî bêjim yani bila civan lez nekin berê her tiştê Kurdiya wana gelek baş bel ser Kurdî bixebitin gelek bixwînin mifteya nivîsandinê xwendinê heta ku nexwînin nikarin binivîsin min nivîskariya min wiha dest pê kir elê sê zarok bûm min got ez ê binivîsînim bes dema ku birarziyê me çêbûn min ji wara çîrok ve digotin hema xwe çê dikir û ve digot ew zarokên heskî pê wisa dest pê kir Veja jina birayê min mamoste bû wî ji min re got roj bin tu dikarî binivîsînî got çunki ez wê şiyanê te de dibînim hengê min got ez ê Kurdî binivîsînim û min wisa dest pê kir çîrokê min çend çîrok mişandine kovara nûbiharê wisa li wir çap bûn paşekekê Süleyman Çevîk li wir silavê xwe jê re dişînim ew jî edîtorê nûbiharê wisa wek pirtûk çap kirin zarokê heskî pê çîroka wê wisa dest pê kir û çîroka nivîsandina min jî wisa dest pê kir belê me berê bi edebiyata zarok e çünkü hîmê edebiyatê edebiyata zarok e dizane Ehmedê Xanê jî bi boy zaroka nivîsandiye yekemîn car ji boy zaroka dest pê kiriye ji ber wê yekî boy me edebiyata zaroka ya herî giring e û hîmê edebiyatê ye Bele. Bele. İca em karin bêjin ciwan bera hêdî hêdî çi were bîra wan bera
Bu abayı naber Kursin Kurdi hene insanın beşi kurdoloji hene yenzan koyandı na derfeti civana gelek zede hene bes buxazın. Bes buxazın. O duxazın çişko elhamdülillah civane me gelek cihatine. Pır cihatine. Bu an bavarım. Ya mamasa te got ya bera pır buxenin, cür bücür bera pırtukan buxenin. Beli. Le tişte ku az dibin ere pır cihatine, le ve hayamede, civanen ve hayame az bejim, te jî got ya bera acele nekin. Bera hedi. Herek be sabrın, nasıl? Gelek. Be sabrın, yani duxazın cide varın, yani gotnek heye, mera rojek ede hinnakşe seredare. Tişte kustaya da. Yani le civane aneka pır acele tkin, bejin eme cide bibin neviskar. Le te got ya te tişte ki basa tişte ki hoş kir, bera buxinin, her tişti buxinin. Le lugori nerinamı xondum pır kem buye. Hingi o ev medya civaki, ev sosyal medya derketiye hole. Yani em roja 5 saata telefon andınarın. Medya civakiyan vakti kadar bastıkın. Le mukabın em 10 dakika nikarin pırtıkek buxenin. Yani eğer ku derfeti vane pırtıka tune be herkes naha telefonu vana desti vandane. Bila bir kevin malperan kurdi gelek zeyda hene. Bila van malperandan nivisan buxuynin. Konca nivis hene. Mesela gelek hevali me hene, bloği van hene. Bila van buxuynin. Ama bila telefonu da buxuynin. Dikarın evi bikin yani. Ne şartı ku her pere bidin eri pırtukşi bahane. Dibe ku derfeti vane kırine işi tunebin. Le ye ku pırtuka belav dikin şi hene. Mesela keke Khalid Sadini eslavrat sılavi xaşirat işinin zuvani. Malaya var. Ve şankhane peyvendi. Pırtuka xandevanan ra belav dike dibe eku duxazın buxuynin. Bila verin jime buxazın. Yani dikarın ser malpera, dikarın evi van derinin ser interneti. Ya her avay derfet heye yani kes nikare ve hinceta ko ez nikarin buxuynin. Derke ve holi. Edi hincet ne maye. Çünkü derfet gelek zeytene. Dikarın her havayı buxuynin. Mesela ev niviskari ku medve Portukya'da nijiyana vana nivisandine gelek derfeti vani kem hebune. Em bejin beri heneki vana kat Xwandin nivisan jî nizanî bûne. Berê xwe bixwandin xwandin û nivisan hîn bûne, nivisandine û kirine pirtûk heta kirine pirtûk gelek hewildane bi sala li bendê mane. Yani ew qas hêsan hema nebûne nivisan. Eftadîn jî mêvanekê werî ew bera bi sürprîz em navê nabêjin. Ew jî bi xwe bixwe hîn û xwendinê bûye û neh pirtûk nivisandiye. Yani wisa gelek gelekî xweş e. Gelek hene. Ve heyamede bawer dikim derfet çiqa zêde bibe. Hewli xîrata însanan jî mixabin kêm dibe. Mixabin aynen. Yani nizam ev jî ji bo çi çêdibe yani pirtûka min yekîm dema min nivîsand 5 sal şûn de hat çap kirin. Ez 5 sal li bendê mam. Newsa. Yani îro gelo çend kes dikare bêje ez ê 5 sal li bendê bimînim. Bila bimînin xwe heta ku nemînin nabe. Böyle. Dema ku eşya jî gelek alaqayek mezin dît yani ez erê li bendê mam lê hêja bû. İcam dîsa bahsa antolojiya nivîskarên jinê Kurd bikin. Belê ew hêja. Em bile zûbez derbas nekin. Yani ev çawa hat bîra ji kî derê derket hole yani dixwazim piçkî berfireh. Yani neha me bi kîra qise dikir ji min re digotin Rojbî xanim te baş kiriye te Kurdî nivîsandiye ji ber ku nivîskarê jin kêm in. Min jî digot ez ne bawerim ku ji nivîskarê jin kêm bin. Nayê nasandin newsa. Nayê naskirin yek jî yani îro tu dengbêjî binêrî bingeha dengbêjî jina Kurd e. Tu edebiyata zaroka dinêrî bingeh dîsa jin ji ber ku çîrokê devkî yani edebiyata kîmeya devkiya dewlemend heye. Ku wisa be Mahşeref xanim heye jiyana wî jî divê Pirtûkê de heye. Mahşeref xanim mesela di sala 1833 de hatiye dünyayê. 1833 de û jineke dîrokiye 20,000 beyt nivîsandine. Erê beytên wê heta îro giştî negî jane îro ji ber ku bû yerên siyasiyê wê demê hinek hatine şewitandin falan ama îro aqîdayek wê Pirtûkek wê fethiya İslamî heye. Yekem carek ku jineke berhameke İslamî nivîsandiye. Bi hezaran dîsa helbest evin gihindine hatta îro hinek wan Farsîne hinek wan Kurdîne. Mesela em bêjin ew qas sal berê jineke Kurd nivîsandiye çima îro tunebin.
نوسا بله يعني الدنيا بنجاح هي، فينيا نوسا. فولف هي يمشي محشرة خانم ما هي يعني أمجي الدنيا كمتر نين از أبيد بيجم ووكا مديت شي مثلا سياسة مند سال 1601 ده یکم جار به الفبای کریلی دزانی سوویت برده کریلی دنویساندن کردیه بس الفبای کریلیه نویساندن براجي كورمانش gerek yani. اوجي لاتينيزه كرنا ويدن لبراجي مثلا قال لك برهم سوراني هبون سوراني جي ادبيات وانا قال لك دولة ما عندها من اوجي ديت مثلا قال لك رومان نفيس ادبيات ايراني شوي يعني. بله يعني ايه ادبيات ايراني جي باشور جي وصايه وناجي ملاتينيزه كرنا خوازم نافكي جي بيجم سباسياوي بكم ملا حمد اوزان اوجي لدياربكر اوجي بويمن نویسن سورانی لاتین ذکرین کداوی کداوی بداهی از ناوی بیجم سپاسیا جناب یوتکم زحمتی گلک بون از خوازم هنگ بحث اوی زحمتی آجی بکم یعنی کو خواندوان هجاب بزانم چه زحمتی دیتیه و اف برهم آنیه هولی از گوتاتا قطنکم یعنی دست اما بحثوان جیبکن لیمه حبکی سترانك شخورة قودار بكش دنجي امنيت كلام كنت تماشوان عزيز ام سترانك قادن جي امنيت قودار بكن باشيمه بالصحبة اخو دوام بكن لبيت برقريان من تبرسيل هرجيان وقوا سربانيا چار شامو لبيت برقريان من تبرسيل هرجيان وقوا سربانيا چار شامو چار شامو وربامون از به حالم تو سببامون چار شامون وربامون از نخوشم تو سببامون تپر نازک دلالی لنواوی دلی دا برینک به درمانی لوی جان دا تپر نازک دلالی لنواوی دلی دا برینک به درمانی لوی جان چاور شامن وربامن از به حالم تو سببامن چاور شامن وربامن از نخوشم تو بله پشتی سترانك خوش ام ایجا بصحبتا خود دوام بکن بریا سترانه تبحثا کدو امکا مروویدن تکر ماموستا یان دوی پرتوکیده گلک کدو امک
emek ka zede kedeka zede heye icam bahsawan bikin yani pevaje ke çawa buj bo بله نه راستی دم مرو لیکولین کی دکه لیکولین کاری که بخوا بسیاری خوا لیکولینه که کاری که Harika زحمته zahmete be. بجا جبر کو اوانا متخواست از دستورا نویسکارا بنویسینم یک به یک دویا مفابگی هندوان ایکولوژیانه نه ایکو چونه رحمتش خوا چافکانیا ملی دنیری سر پرتوکانده مچافکانی وان ددیتر لی ایکولوژیانه بود دویا مفاب دستورا وان بستنده تزانی بلاو بوینه لباشور جدا هنه لباکور هنه لروجاوای هنه لارمنستان هنه اجبر کو از خو بگی هنموان از گلک زید اهم لبندا برسبی وان تمام لبندا دخواست بیوگرافی خو هنک دوتن از بشینم حتی بمها از لبنده Be تمام izin jun nikarın. بإذن جي من يعني إيكو وصا دنبيس هناك المال بيرا دنيرن هناك البرتوكي وانا دنيرن وصا نشان ددن هنا اللي من خواست از یک به یک جوان دستور بستینم و چهتر به بجا هناك نویسکار جی هنه دبیجن روشبین خانم تناوی من نویساندیه هناك برهم ایمت دیرا ناو جیه نگرتنه نه از اوی بیجم دما کن من پرتوک نویساند وانا چشمران شانده بن من او تیدا بجیه کرنه لی پشتی کن من پرتوک نویساند پشتی وی هنگ برهمی وانا چاپ بونه هنگی پرتوک جی چاپخانه دابو ند بکو املی زیده بکر اشبر به یکیش لیکولی لیبورینی دخوازم Hin kemasi hene yani. هناك كيما كتب نبي Nivîskaran hene. بله هنا هناك جي هنا دما من نبي وانا نبيسان مرة قلت برهمي من نبيساندي هي اللي تشاب نبويه من اوجي تيدا ديار بقربو نا او برهمانا تشابونه او كنابي وان تيدا هنا برهمي وانا تشاب نبونه نا دكارم برهمي وانا تشاب كريجي بستينن İnşallah Portugal duyaminde. İnşallah çapa duyaminde. Çapa duyaminde bejin. Bele. İcadı ve Portugal mesela evle kolin, ev nivîsandın, pevaje ke çava bu yani çıkas vaxtdır yani çan sallarız bejim an çan mı ez bejim. Ve karım bizim proje 10 salane le nivîsandın evici 2 sala 3 sala da omkir. 10 sala 3 sala. Le kolin 10 sal bu le nivîsandın avi bu xwaji 2 sala 3 sala da omkir. Le kolin ve çava le kolin. Kırmış ki dara. Yani من جن نویسکار د پرسی مثلا مش باشور کیجال خانم ہے کیجال احمد او جن نویسکار کی روزنامه وانه کی گلک هجا یا حتی چند روز بری د روزنامه کی دجی پرتکام دابون آساندن اسپاسیا جناب یوت کی مجوید پرسی مدگو گلو باشور کی جان ناو ہے تو جمرا پیش نیار بکی ulser medya civaki ezled geriyam lnavad geriyam ve ki ketbu pey ne çiran نویسکاران از مصطفی روژاوا evin şikaki malawi ava ev gelek nav nişane mıda mamuste Kurdistan mıkriyani ev gelek cimre bu harikar diğer civan evci nübiskara kemeye gelek ketkare gelek hejaya rožava nahal başur damine slavi xwajira dışını ev nahal dohoke evci gelek zede cimre bu harikar li Türkiye gelek nav hebun ku cimra navên dî pêşniyar kirin her wadîsa me behsa Melahamid kiribû Melahamid xwe zaza ye nivîskarên zaza eko nivîsê wan ê zazakî ew redaksiyona wan ew ji min re çêkir ji ber ku min yê zazakî baş nizanibû ê soranî jî ez devkî soranî hinek dizanim lê alfeba wana gelek cuda bû yani yek jî ez bêjim bêşansiya me Kurda ew e em baş xwe nagihîne hevdû ew jî heye mixabin yani zamanı me gelekî dewlemend bi rastî zaman gelek dewlemend e şaxê cuda cuda ya ku em ser wê bisek ji ber ku ew caxê cuda em giştî xwe nagihîne hevdû ji hev dûrin jî ew jî heye yani coğrafya jî ji hev dûr e ji ber wê yekê jî me mixabin ew jî kêmasiya me ye divê em bizanibin yani diviya bû min soranî baş bizanibe yan jî yekê soran kurmancî baş bizanibe divê Kurdê me yani nivîskarê me divê hinek ser vê yekê jî bir rawestin yani ne tenê li ser zarabayê xwe hewil bidin zarabayekî dinê na ez hewil didim ku soranî fêr bibim ji ber vê yekê ew şert e yani ji bo ku em tiştekî pak bînin holê ve em zamanê xwe bi her avayî bizanibin yani me bahs kiriya me got medya ev kêmasiya me me got ya medyaya civakiye yani em îd nem karin xwe bigihînin her derê eko dixwazin karin xwe bigihînin îro niha derfetê me hene mesela ser telefonê ser WhatsAppê ser
ایمیل به هر آوایی چوات نگو مربوط خود کارنه بگینه یکی برنامه این ورگره هنه مثلا تو دما که تو بخواست یکی را تکلی داینی تو وان برنامه اری او برنامه انده هنه که ماسی چه دبن دیدی سازی مرو باش خراب تکاره بوان برنامه اجی خود بگینه Yani بگیجه kaçıd beje gelek tiştene li ser medyayê civakî mesela em jî Kurdî hîn dibin Nesim havaleme li ser medyayê civakî parvekir em jî projeya TRT Kurdiyê bû li ser YouTubeê bawer dikim belkî şaşiyam hene ji şêstî zêdetir video hene. Yani serî binî heta eko piçkî kurmancî zanin jûra karin zimanê xwe pêştir bixin. Yani eko bixwazin yani ser medyayê civakî gelek kes hene êdî. Mesela paşê hînî kurmancî bûne û nîşanî welatiyan didin. Mesela ser medyaya civakî parve dikin. Yani eko bixwazin yani bi her avayî dikarin TRT Kurdî jî dikare hinek bernameyi ji bo fêrkirinê çê bikin. Yani bernameyi perverda ser yani aneka li ser YouTube'ê belê yê ser YouTube'ê video hene. Çêbe çêtirdim. Em wek pêşniyar bêjin İnşallah inşallah. Aneka yani 65 video li ser YouTube'ê hene Kurdî hîn dibim. Wekte YouTube'ê binivîse ne derkevî karşıya wan li hemberî wan. Yani eko dixwazin her awayî karin gelek ferhengî dijital hene gelek tişt hene yani îro derfet rastî jî gelek zêde yani dema ku min dest pê kir derfetê min ewqa zêde tune bûn. Ciwanên îro rastî jî ciwan jî yên sal mezin jî kî ku bixwazibe rastî jî bernameyên soranî jî me got em soranî fêr bibin bernameyê soranî jî hene li ser YouTubeê hene ser internetê hene ku bixwazibin fêr bibin rastî jî gelek derfet hene bila Traviyê nekin. Bila fêr yani di nav gelê tiştekî wisa ez fehm dikim nikarim xeber bidim. Ez jî her tim dibêjim yani hincetek ew hincet nîn yani bingeha ziman di hişê wan de heye bi rastî ez her tim veya dibêjim ez tavsiye dikim videoyên havalê me temaşe bikin ser medyaya civakî gelek rûpel hene û karin yani daxwasta me herî mezin ew e ku perverda zimanê Kurdî çê bibe dibistanan da yani sibê dest pê dike mamoste karin hilbijêrin herî zêde ji xwe divê perwerdeyeke fermî çê bibe ew alî kî bila li benda wê jî nemîn îro derfetê ku îro hene bila li wan derfeta jî binêrin bila xwe nabêjne pişt hinceta yani beşa xwe duyemîn de me behs bikin ji xwe sibê dersên bijarte yani hilbijartina dersên bijarte sibê dest pê dike yani çiqa xelkê me hilbijêre li gorî wê jî ê pol vebin û dersê kurmancî li mekteban jî dest pê bikin. Mamosteyê ku zimanê Kurdî beşa zimanê Kurdî xilas kirine îro bêkarin çendîn were hilbijartin ders wê ew qas mamosteyê karê bikin belê ji bo wan jî derfetekî çê dibe em dibêjin bila mamosteyê me jî ew qas xwendine ew qas ket dane bila ew jî karê xwe bikin. İnşallah. Yani em her tim dibêjin eko dibêjin ku ez fehm dikim û nikarim xeber bidim nikarim baxivim ez her tim ji wan dibêjim di bingeha we de yani di hişê we de ew ziman heye çima di malê de hatiye xeberdan yani bawer dikim pêşeş me hewil bidin pirtûkan bixwînin an jî binivîsînin hepkî aliyê nivîsandin û xwendin de kemasî çête bawer dikim. Gelek giringe wexta zaroktiyê da di mal de çendîn ne peyve ji wekî te got dema ku dayîk bav bipeyvin ew mejiyê wana da cih digre şewa te ne got yani Kurdekî Kurdî fêr bibe gelek hêsane carekî dîsa bernameyek TRT Kurdî de mamosteyeke Türk temaşe kir Nursel Gündüzal belê li Amedê gelek xweş Kurdî fêr bibe ew jî boka Diyarbekirî yan bû mala wî ava hevalekî min jî heye wisa li Mûşê xelkê kara Behra Reşê Trabzonê ye hatiye li Mûşê zewiciye gelek xweş Kurdî peyve yani bu xwaze her tiştî hîn dibe bes bixwaze belê biyaniyekî dikare Kurdî fêr bibe Kurdekî bêhtir dikare ji ber ku hişê wî de heye. Mesela te jî te got mamoste ez hediyedî soranî hîn dibim ez piçkî fehm dikim çima binge heye yani kurmancî zanî xeberdanê de gelek fêr dikim bes alfebeya wan baş nizanim ew jî înşallah em ê fêr bibin. Belê mamoste îcem pirtûka antolojiya nivîskarên Kurd jinên Kurd em devam bikin di hundirê we de tenê biyografî hene an jî tiştên din hene yani tenê biyografiya jinên nivîskarên ez evê bêjim hinek ji min dipirsin rastî jî te pirsekî xweş kir dibêjin tenê helbestvan hene yan tenê çîrokbêj hene yan tenê roman nivîs hene nexêr ê ku Kurdî nivîsan dibin
چه هلبستوان به چه چیروک نویسن به چه لیکولین بن چه رومان بن چه ایکو دیروک نویساند بن. من بحثا محبت قراداغی کرد. مثلا محبت قراداغی یک جنه که هم سیاست مدار بو، هم سر ادبیات زاروکا، هم سر مافی جنا دخبتی، هم رومان نویسن. من بیوگرافی اوی به وی شکل نویساندیم. یک کردستان مکریانی اوج دیسا مگو پنجی برهم نویساندیه. نوان برهم ایواندا برهم مافی جنا ہے، یہ اکادمیک ہے، یہ چیروک ہے، یہ لیکولین ہے. ویدن ایکو تنه هلبست نویساند بن او هنه مگو بس بلا برفره به تنه ایکو هلبست نویساندن مثلا antoloji که evin şikaki he bu. Lemin ne khwast tane helbest ben yani tane roman nivîs bin tane çîrok nivîs. Ve her avayı küçük nivîsandın. Eko Kurdin nivîsandın jinên Kurd. La giştî te da cih bigirin. Yani giştî dîsa jî jîhne girtin bêguman ne pêkan bu em xwe bigihînin gişta. Lê heta ji min hat min xwest ku ez nav ên zêde te da bi cih bikim. Yani bawer dikim hîn gelek jin hene mamosta. Eko me temaşe dikim piştî vê bername belkî ev jî xwe bigihînin we. Gelek hene. Yani gelek hene. ev pir bi qîmete bi rastî. Yani xebateke lêkolîneke pir bi qîmete. Dibêjin te dusud û nav dusud û deh dusud dazde nav çawa berhev kir ya ez dibêjim hêjwan bêhtir hene. Hene newsa. Gelek hene yani çawa te ne ku nivîskarê jin zêde nayê nezanî ne yan jî belkî bi xwe jî xwe zêde nedabin nasandinê. Lê ji bo wî jî me got bila tiştek wiha hebe. Yani di pirtûkxaneya her malekî da hebe ku da ku bizanibin bibe çavkaniyekî jî ev pirtûka yani berî bername do ez li malê ez fikirîm min got nivîskarên Kurd kî hene ê navdar. Bi rastî belkî ev jî kemansiya me ye, kemansiya min e ez bêjim. Estağfurullah. Kesekî navdar lo ê ku deng vedayê pir nehat bîra min, ez piçkî xemgîn bûm. Loma yani îro em behs dikin gelekî kêfxweşî bûm mamoste yani karekî pir bi qîmete. Mala wa heqeten jî yani herî dawî ez bêjim hûn ji bo jinên Kurd çi tavsiye dikin, bera çi bikin. Yani jinên me pir zor û zehmetiyê de jiyana xwe domandirine aneka behsa demên berê dikim. Lê aneka jiyan xweştir e, rehettir e ji bo me hemûyan ez bêjim ji bo welatê me. Îca ji bo jinên Kurd hûn çi tavsiye dikin? Jinên Kurd yekem car bila berê her tiştê ew qas bi zehmetî zarokê xwe tînine dunyaya em bêjin nehmeha di nav xwe de dihewînin paşê tînin dunyaya ew qas bêxe û dimînin ew qas ser perverda û ana disekinin bila kerema xwe re bi Kurdî bi zarokê xwe re bipeyivin. Kurdî bipeyivin. Kurdî da ku zarok paşê nebêjin dayê te çima bi me re Kurdî ne qise nekir. Gelek ciwan hene îro dayî ku bavê xwe sûcdar dikir û mafdarin jî. Newsa. Mafdarin jî ji ber wê yekê ez dayîka re dibêjim bi zarokê xwe re bi zimanê wan bipeyivin da ku zaman neyê wenda kirin ziman bingeha gele ne ziman bingeha çandê ye. Zimanê me hebûna me ye dema ku hûn zimanê xwe xwedî derbikevin hûn ê zarokê xwe jî xwedî derbikevin. Hûn ê pêşeroja xwe xwedî derbikevin berê her tiştî ziman fêrkirina ziman çawa ku Üstad Bediüzzaman gotiye xwendin 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 û paşê jî xwendin. Belê. Yani cana li ser ziman nîqaş çêdibin. Bi rastî ez dibêjim awilî em bi zarokên xwe re li malê em kawin kurmancî biaxivin. Paşê yani tiştên din yani hîn em li malê kurmancî naxivin zarokên xwe re. Mesela bipeyivin wê çaxê bikaribin yani gerek awilî em civatê da jî bipeyivin. Belê dibêjin ez zarokê xwe re Kurdî bipeyivim ka civatê da kes napey. Ji bo wê yekê jî dibe hûn bipeyivin da ku zêde bibin. Mesela de yek binayekê de em bêjin 10 mal bi zarokê xwe re Kurdî bipeyive ew zarok giştî wê bi hev re jî Kurdî bipeyivin. Wê çaxê wê zehmetiya wê ne zarok pir zohîn dibin. Yani zarok pir zohîn dibin. Hinek jî dibêjin em zarokê xwe re Kurdî bipeyivin wê dibistanan da zehmetiyê bînin ne pir zohîn dibin. Pir zohîn dibin. Televizyon hene em bêjin ew bernameyê zaroka hene hema carekî derkevin kolanê ji xwe Tirkî hîn dibin yani ew zehmet. Mesela tê bîra min ez hertim dibêjim ez li gund hînî kurmancî bûm. Elê di malê de dihat xeberdan. Ez bi diya xwe re hertim Kurdî diaxivîm. Erê dema ez diçûm gund li Mêrdînê zarokê gund hînga nizam bûn Tirkî. Tê bîran mesela hînga televizyon, medyayê civakî, internet nawqas berbela bû. Mesela min ji wan Kurdî ez ji wan Kurdî hîn bûm
ev jî min Türkiye hîn bû mesela tê bîra min ez çûm mektebê mesela zarokên mektebê pir Tirkiya wan tune bû lê çi bû aneka giş Tirkiyê daxivin Kurdî jî daxivin Tirkiye jî daxivin yani me rev hîn dibe ez veya dibêjim îro hinek malbat hene ew jî kêmasiyeke yani rastî jî cihê xemgîniyê ji bo me pîrik û nevî nikarin bi hev re bipeyivin ji ber ku pîrik Tirkî nizane neviyê wî jî Kurdî nizane û navbeyê na nifşê berê û nifşê nû de veqatandineke gelek zêde çê dibe ew jî kêmasiyek pir zêde ji bo derûniya malbatê jî tiştekê gelek xirab ji bo çanda me jî xirab e ji bo çanda me jî xirab e ji bo derûniya wan pîrejinan kalemêra jî gelek tiştekê xirab e ku pîrikekî nikaribe bi neviyê xwe hez bike jê pêra bipeyive pêra sohbet bike ev kêmasiyek gelek yani tecrübeyan xwe tecrübe wan gelekî zêde ye eye yani ew ê çandê ji wan re ve nebêjin mesela hevdû fam nekin ez çîrokê xwe jinê gundan ji dayika xwe ji pîrika xwe ji jinê gundan hîn dibûm dihatin ji me re çîrok digotin ê dema min Kurdî nizanibe wî çawa baya mesela tê pîram bîra min rehmetiya pîrka min pêre frî çok frî lîstikek hebû em tilîka xwe dadît ber hevdû ez birayê bin û pîrka min me dilîst mesela hayatê de ew dem ji bîra min naçe rast mesela pîrka min me re Kurdî daxivî tê bîra min yani ew di hişê min de maye mesela ne tene Kurdî mamoste yani dayîk çi ziman zane be gerek hînî zarokan bike newsa mesela diyam ji Erebî zane me hînî Erebî nekiriye ez cana dibêjim xwezî ez Erebî jî bizaniba yani me rev çi ka ziman bizanibe dewlemendiyeke miroveke gelekî rast yani heqeten jî me rev oxtê zimanekî xeber de rastî li însanek dibe yani mesela rastî Erebek Kurmancek kêfa me rev tê oxtê em zimanê hevdû xeber din gelek spas mamoste îcadîsa em ê stranek godar bikin ji Emîne Yît temaşevanên ezîz em ê straneka din ji Emîne Yît godar bikin kerem kin gel bayes bedat genni gel bayes bedat genni çıka cuvani ezbeni yaramın revşenni ah canımın revşenni gel bayes bedat genni gel bayes bedat genni çıka cuvani ezbeni lavgomu membeşe lavgomu membeşe min teneddit meşe min teneddit meşe مجدلي خوانا بيجي مجدلي خوانا بيجي مجدلي خوانا بيجي يا رب تروشني آه جانا بتروشني gel bayes bedat genni gel bayes bedat genni çıka cuvani ezveni canam rabeş xewiyo gırgo eşyarim dino eşyarim denge kewe gohtarım denge kewe gohtarım ben da teme veznarım heviyateme veznarım ben da teme veznarım yaramın tırevşenli ah canamın tırevşenli gel bayes bedat genni gel bayes bedat genni çıka cuvani ezbeni yaramın tırevşenli ah canamın tırevşenli gel bayes bedat genni gel bayes bedat genni çıka cuvani ezbeni بله مامۆستا
مخابن ایرو وقت من خلاص بواره ام در باسی بشاخویا دیمین ببین نویسکار لیکورینا روجبین اسکان گلک سپاس که روجبین خانم به هاتنا و از گلکی کیف خوش بوم صاحب ملاوی اوا گلکی ممنون بوم گوتنا کاوی بداوی هبو هبی و کارم هری داوی جمن دبیجن ام پرتوکی چاوا بدس بخن پرتوکی هند کارن سر مالپرا نو بهاره سر مالپری دنجی یعنی اکو پرتوک دفروشن سر اینترنت بدس بخن هر وها پرتوخانه اکو پرتوکی کردی لیته فروتان هم بازار آشی هر نه یعنی دکارن بدس بخینن بمرات کابن بکوین تکلیه اکو دخوازن ام ایجوان را بشینن مالا بابا گلک سپاس کم گلک سپاس بیش با کده مکاوی از گلک سپاس ترته کردید مالا بابا